Dobro, tle z vami sem The Gamer. Danes igramo Cold Arms. Prvič je igram, tako da nisem ne vem kaj dobro po mojem. In... okej. Start. Okej. Wow. Ona to nie. Okay. Co sama? Такой. Dobro, in gremo naprej. Samo en kill sem naredil. Ok, boljše kot nič. Da vem, kakšno orožje imam se. Pištola, ne. Ok, torej to je še najboljša. V redu. In zdaj gremo naprej. Stop. Aha. Stop igra, moram reloadat, kmalu. Ampak, moram reloadat, stop igra. Pa no, lih pred mano je bil. Headshot. S kim imamo headshota? Okej. Se rekel, da so slabo te igrice, nisem prvič igram sploh. Miška. Ej, to ni fair. Zakaj si me ustrelil? Odej, no, stop igra, reloadat moram. Ej, 500krat sem ga ustrelil in ni umrl. To ni fair. Ok, to je sigurno hacker. Spavnaj se. Ok. Jej. Gremo. Ok, tle. Biga. Stop igra, reloadat moram. Stop igra. No dej no, že spet smo ubili. Kolikrat sem sploh umrl? Enkrat vem, da sem ubil enega, čisto na začetku igre. Ok. Torej, gremo na sem mislil, da je njihov, ker tako imajo enega oblečenega. No, ok, gremo tle. Ok. Tle ni nobenega? Saj mi? Aha, tle je ta tipček. Aha, naš je. Če bo kdo prišel? Ok, noben ne prihaja. Za zdaj. Aha. Poslušam to nas. Aha. Tam je. A ne, to je naš. Ups. Ok, s kjem je ta snajpal? To je naš. S kjem je on snajpal? Ok, v glavnem. Gremo naprej. A ne, to je naš. Ups. Ok, s kjem je ta vrgu bombo? Naraz ne mislim. Iz kje? Sem rekel, da sem slab v tej igri. Prvič sploh igram. Tako da. Enkrat sem že naučil. To je naš, okej. Tega lahko pustimo pri miru. Dejte me. Ok, to je edina igrica, ki bom mogoče snemal od začetka. Mogoče je edina, po mojem bom še kakšno snemal od začetka. Tako da... prosim, če vam je všeč video, samo dajte mi like ali pa subscribite in...
Takve stvarce. Aha. Aha. Kam je šel? Kam si šel? Aha, taj je naš. Ano, taj tu je naš. Zakaj so samo naši tle? Pa videl sem, kako je šel. Okej, weird, ampak v redu. Če oni tako rečejo. Dobega? Aha. A ne, to je naš. Joj, samo naši so tle. Aha. To je naš. Resno. Samo z naše ekipe so tle. Gremo gor po lestvi. Hitro prije nas kdo ustreli, ampak po mojem nas bo že kdo ustrelil, ampak nas ni. Okej. Tako je v redu. Okej, sem še mislil, da bom padel dol. Ej. Okej. Aha, tam me je snajpal. Okej. Wow, zakaj to dela? Miška šteka, se oprostite, ampak resno. Vsaj ne bi miška štekala. Ne mora kar sama streljati. Okej, ne streljajo. Okej, tega res nisem videl. Aha. Stop shooting. Nehajte streljati. Aha. Dej, jaz bi ga mogel. Kdo ga bil? Okej, po mojem je z bombo, kaj takega, ampak... Najkrat, če ne bi me razneslo. Okej, v glavnem. Gremo nazaj. Naslednji video bo bil League of Legends, najbrž. Ja. Naslednji je League of Legends, ja. Okej, to je bila bomba. Okej, malo šteka, mogoče. No, ja, še kar šteka, no. Tako da... Okej, to lega. Resno, kako lahko tako šteka? Aha. To mora biti nekdo, ne? Ne samo naši. Ampak, tudi če je, po mojem, ga jaz ne vidim. Aha, vidite? Pa, joj! Sovražim, ko mi kdo snajpa. Aha. Ja. Imam te, kjerkoli si. Aha. Okej, tega nisem videl. No, v glavnem, po mojem bom samo en kill, tako da... Don't worry. Wow. To je bila bomba. Resno? Okej, iz kje me je ta... Aha, iz tam, okej. Nikoli več ne grem tam. Evo, zdaj vedno grem tle. Vedno. Pa... your team wins. Okej. Mi je čudno, da smo zmagali, ponovno. Silver coin, kaj je to? Karakter. Inbox.
Aha. Yes. Okay. 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 Cool. Dosta stvari sam dobro, moram reći. Inventory. Okay. Okay. Backpack. Okay. Oh, silver coin. Use. Okay. Play game. Nekaj moram dobiti sploh. In kaj se s čiverkoli dela, ampak okej. V redu. To sem... kaj je to? Nekaj ne vem, kaj je to. Shotgun. Backpack. Okej. Back to game room. Start. 7, okej. 60% igramo na... ne, še 40% igramo na naslednji level. Jupi. Končno. Okej, daj bo to me vrgli sploh noter. Okej. Ideme gledat. Okej. Okej, aha, iz tle. A ne, to je on, to je naš. Okej, s kaj mi potem to strelo? Aja, ima še stojič. Okej, zdaj me je nekdo. Ja, zdaj me je on ustrelil. Ampak me ni ubil. Ampak zdaj me bo... ja, sem vedel. Ampak 98 damage naredi njegova pištola. Okej. Taj ne mogoče skoraj, ampak okej. Oh! Cool, sniper. Cool. Se lahko celo meriš. Z ono pištolo ne moreš. Aha! Kako me... okej, to je bilo normalno, da me ubijo, ampak vseeno. Kaj ni to malo premoč? Čeprav vem, da ni, ampak vseeno. Zame je, ker prvič igram. Oni so že proji, po mojem. Wow. Sem rekel? No, glavnem. Še vedno. Resno. Ne. 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 Okej. To je najboljše za zdaj. Zaenkrat. Okej. No, pride kdo že enkrat. Wow, okej. Okej. To je bilo hitro, ampak vseeno. So me ubili. To ni fair. Oni so vsi proji, če. Wow. No. Zakaj? No, glavne. Jaz sem še noob. Ampak vseeno, mogoče enkrat bom dober. Cool. Carska pištola. Ali karkoli je to. Okej, najprej nekdo. Dano. Come on. Jaj. Ne. Aha. Pa, jaj, nisem ne dobil. 715 damage-a. Ja. Okej, to je mora biti močna pištola. V bistvu, ja. To je isto, ne? Ja, to je ona, ki sem umaril in sem ga mogoče pustil tle. Ej, kaj ga nisem 10-krat?